Sapunika kayon Inggih sekadia sapunika mengwing daging pekayun nida sang weda nuli wenten sia-sia prapti nenten aswe ide mapekayunan sekadia sapunika yade kocap sane mangkin wenten berada sisian sane tangkil sang utang mun wing mangkin swanta hang titiang pendengaran ide sane maraga sisi wanta sang utang ke para nyanyi dan kinenan ya guru bilih kadiangan ide sang utang kenenten punika ngaturan guru yakeun sang yang wedon wes Rianto kan renteh pawacana nido ne asing-asing sisio sane tangkil ya diastu nenten ngaturan tiang dulu pacang kepicewaran nugarake ide sanggutan kepermangkin kapaje lingeng ngaji sang utang uya tidak hadin pariatne mine kadi ide sang utang nerimo daging sasero ajine bilik ide sampun persidangan bolehkah ira kunang luas nyira ian mengudang-gudang warse kapus win itu sang utang dados murid nyiwake rikering genah hidene metape mine kadi dang guru
sang wede sang utang keulir kedados sisil sang wedoraris kepinang risado kangge ide sang utang kedados murid itu sang wede rikalaning punika taler minangka dihangan ide sang wede kapingan nyarengin nyan sang Prabu sumangden kadihangan ide sang wede mangga presiden nyarengin rikalaning iadnya ide sang Prabu Maharaja Janame Jayo sandi kebawa siriki pacang nangunang yamnya boyo enten lian minu kadihangan itu sang Prabu Canda Mijaya Sinareng ring Panu kurnyo rajo posyo uyaki rikalaning ide sang wede kepinang sinarengan aris penuwuran sareng ide sang Prabu Bosya